Alright, bihe byiza nshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda, reka twizere ko mumeze neza cyane muri hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Sport Galaxy Rwanda tuhageza amakuru y'imikino, we break sport news for you. No mpamvu tuba tugira ngo namwe tujye tubana uko bwije nuko bukeye, umunsi kundi gatanu kuri gatanu, kugira ngo amakuru tuba tubazaniye mujye muba abambere mu kuyumva, kuko na amakuru aba yizewe kandi abagezweho atariho ivumbi. So kanda subscribe rero, kanda subscribe udushigikiye, natwe ubundi tujye tukugezaho amakuru y'imikino na mungenge nimwe zihari kabisa, nta kibazo na kimwe gihari. Muri kano kanya rero nabizi ko tugaruka ku makuru y'imikino abagenda avuga nk'ibisanzwe, agenda agarukwaho cyane cyane kandi meza, duhatoranyiriza yandi mushobora gukuramo ikintu ndetse akanabashimisha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Murabizi ko amashampiyona yarangiye cyane cyane, ubwo reka nge ndibanda muri kano kanya kuri shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda yashizweho akadomo. Tugiye kurebera hamwe ibiri kugenda bivugwa hano mu Rwanda. Ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi iri mu myiteguro igiye itandukanye, imikino igiye itandukanye, bashaka tike y'igikombe cy'isi cya 2026, ariko kandi amakipe agiye atandukanye nayo ikomeje kwitegura imikino igiye itandukanye. Ibwo ndavuga ikipe ya APR Football Club izaba yitabira n'imikino ya Sekafa Kagame Cup y'amaklebe. Ariko ntabwo ari ibyo tugiye kugaruka, ubwo munyemerere muri kano kanya tugaruke kuri stade Amahoro, stade y'Abanyarwanda, stade nziza cyane kabisa, twubakiwe Abanyarwanda dukunda umupira byo ku rwego rwo hejuru. Rero iyi stade hari ibiri kuyivugwaho, ni stade yamaze kuzura, abona ko bakiri gusanasana bimwe mu bice byo hanze kugira ngo ibe yaka neza uko imbere hasa ari nako no hanze hasa cyane. Urumva hanze niho hagomba gusa neza kurusha cyane mwimbere, kugira ngo abari hanze bajye igi bakurura cyane. Iyi stade rero tugiye kubiganiraho ibintu bigiye bitandukanye. Dufite titire igira uti ese umukino wa Premier League cyangwa se umwe mu mikino ya Premier League, murabizi ko ni Premier League ni shampiyona y'igihugu y'Abongereza, twawubona muri stade Amahoro? Ni ibintu biri kuvugwa ko bishoboka ndetse byatangiye gutekerezwaho. Ati bimeze bite rero? Nibyo tugiye kubona muri kano kanya. We kanda subscribe hanyuma uze tubane. Ibihugu bitandukanye rero birimo n'u Rwanda bishobora kwakira imikino ya shampiyona zikomeye i Burayi nka Premier League y'Ubwongereza, nyuma y'uko FIFA iri mu nzira zo guha umugisha kuba zajya zikinirwa hanze. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi niryakozwaga ibyo kuba imikino ya shampiyona mu bihugu yakinirwaga hanze y'ubutaka bwabyo. Gusa ariko kuri ubu risa n'iryisubiyeho, ndetse mu nama yaryo yabereye i Bangkok ryemeje ko hashyirwaho itsinda rizafasha mu kwemeza niba imikino ya shampiyona yabera hanze y'ibihugu ziberamo. Ibyo bisobanuye ko rero za shampiyona zikomeye muri ruhago ku isi zirimo na Premier League y'Ubwongereza zishobora kujya zikinirwa hanze y'ibyo bihugu. Ibi kandi bizaha umwanya impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru i Burayi UEFA kuba yategurira imikino hanze y'uyu mugabane, harimo n'umukino wa nyuma wa Champions League wabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. So mu ntangiriro z'uku kwezi, ubwo ni uku kwezi kwa gatanu, umuyobozi nshingwabikorwa wa Premier League yitwa Richard Masters yavuze ko amarembo afunguye kuba imikino yabera muri Amerika, ariko yongeraho ko ntabwo ari zo gahunda zacu. Ubungu yongeyeho ko nyine atari zo gahunda ubu zibaraje inshinga cyane, kuko bari abagabo bafite byinshi byo gutegura, atariko n'icyo ngicyo turimo kiri mu nzira tukiganiraho kugira ngo tukinoze turebe uko bimeze, niba iyo mikino yagaruka kujibera muri ku master ikajya yakirwa n'amastade agiye atandukanye ataba muri icyo gihugu atarayo muri mu gihugu cy'Ubwongereza. So
reka rero dutegereze uko bari kugenda babitegura, ariko bakiri muri ibyo ni mu gihe umwe mu bayobozi ba televiziyo ya NBC, ni imwe muri televiziyo ikomeye cyane yahariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi televiziyo rero irakomeye cyane, yerekana Premier League muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi televiziyo iherutse gutangaza ko kubona imikino ya Premier League muri stade nini muri Amerika, kuba ama ekipe asaga kimwe cya kabiri cyakina Premier League ari mu biganza by'ibigo by'abanyamerika, bitiza umurindi ko hari n'ahashobora kujya imikino myinshi mu gihe iyi gahunda yaba itangiye gukurikizwa. Ubwo nta kantu mwumvamo, ati kuba amakipe kimwe cya kabiri cyakina muri Premier League ari mu biganza by'ibigo by'abanyamerika, bitiza umurindi ko hashobora kujya imikino myinshi mu gihe iyi gahunda yaba itangiye gukurikizwa. Ubwo n'u Rwanda nyine turatangira kwiyumvamo ko hari imikino n'imwe yajya ibera hano i Kigali, by'umwihariko muri Stade Amahoro. Kubera iki rero? Kwiye mpamvu turayigarukaho mu kanya. Itsinda rero ryemejwe rizasuzuma niba ubu buryo bushoboka ndetse butazabangamira bamwe mu bafana bagura amatike yo kureba imikino yose y'ama ekipe yabo, kuko byabasaba ubushobozi bwisumbuye bwo kujya kubireba hanze y'igihugu, bwo kujya gukurikirana nyine iyo mikino baguriye amatike. Ni ikintu gikomeye cyane bari kubanza nyine gukomeza gusesengura banarebera hamwe muri rusange, ese koko abantu baguza amatike bazaba bafite ubwo bushobozi bwo kumuba umuntu yava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se yava no mu Bwongereza akaba yazana i Kigali, cyangwa se akaba yajya no muri Tanzania nahe hose gukurikirana ikipe ye akunda imugira imirakina. Ibyo byose nibigiye kugenda byigwaho gahoro gahoro. Sasa rero, ese byashoboka kubona imikino nk'iyi ngiyi ibera i Kigali twayakiriye? By'umwihariko birumvikana ni muri Stade Amahoro. Reka rero mvuge ko atari ubwa mbere imikino y'i Burayi yaba ibereye hanze y'ibihugu biyitegura, kuko nko muri uyu mwaka w'imikino Super Coupe y'Ubutaliyani n'iya Espagne zombi zakiniwe muri Arabia Saudite. Urumva? Wenda Arabia Saudite ni igihugu kimaze kwitegura cyane, ubona ko kujyanye n'imyiteguro y'imikino nk'ingi ya ruhago badusize cyane, bageze kure. Rabizi ko baherutse no bira bihugu, niba igihugu nka Qatar gerutse kwakira igikombe cy'isi, ndetse na Arabia Saudite yahise inatanga kandidatire yabo bavuga ko bashaka kucyakira icya 2030. ni bihugu nyine bimaze gutera imbere. Iyo mikino Super Coupe y'Ubutaliyani n'iya Espagne zabereyeyo. Hakaza rero ikintu kivuga ko mu gihe shampiyona ya Espagne La Liga Santander ifite gahunda yo gushyira imikino hanze y'igihugu mu mwaka w'imikino wa 2025-2026, nyuma y'uko wari guhuza FC Barcelona ndetse na Girona i Miami ukuweho muri 2019. Mu mezi make ari imbere u Rwanda ruzaba rwujuje Stade Amahoro yavuguruwe, aho izaba yakira abantu 45,000 bicaye neza bose. Ni ukuvuga ko izaba iruta stade z'ama ekipe ya Aston Villa, Chelsea, Everton, Sheffield United, Wolverhampton Wanderers cyangwa se Wolves, Brighton Hove and Albion, Nottingham Forest, Crystal Palace, Fulham Craven Cottage niko stade yabo bayita, Burnley, Brentford, Luton Town ndetse na FC Bournemouth yo muri Premier League. Urumva urwego Stade Amahoro iriho. Kugira ngo igikorwa remezo rero kiri kuri uru rwego, aho kizaba gifite n'ibindi bibuga bigezweho by'imyitozo bishyira u Rwanda mu mwanya mwiza wo kuba rwakwakira amarushanwa akomeye n'imikino itandukanye mu minsi iri imbere. Ibi bijyana kandi na gahunda y'igihugu yo kuba igicumbi cya siporo mu marushanwa agiye atandukanye. Mu kiganiro Dareng Form
the long form Minisitiri wa Siporo Muyangaje Aurore Mimoza aherutse kuvuga ko kwakira amarushanwa ya siporo byinjirije u Rwanda asaga miliyoni 30 z'amadolari mu myaka 2 ishize, ndetse kandi yavuze ko ubwo yarabajwe niba u Rwanda ruteganya kuzakira isiganwa rya Formula 1 mu myaka iri imbere, bijyanye nuko mu Kuboza ruzakira inteko rusange y'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino wo gusiganwa ku mamodoka FIA, iyo ikaba isanga kwemererwa kwakira ishampiyona y'isi y'amagare muri 2025 n'amajonjora yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya basketball mu bagore. So Minisitiri yavuze ko muri rusange nka guverinoma bafite intego yo kwakira amarushanwa nk'aya, byerekana ko niba winjije amafaranga nk'ayo wakira ari kuri uru rwego, kuki utakwakira ayisumbuyeho? Ati niba nshaka kwakira isiganwa rya Formula 1 umunsi umwe, kuki natangira kuzuza bimwe mu bisabwa uyu munsi? Niba nshaka kandi nkaba mfite stade Amahoro, kuki nakubaka izindi stade n'ibintu? Ati ni ibintu biba byarateguwe. Ubwo urumva ko nyine n'ibindi byose bishoboka. Iyi mikino ya Premier League birashoboka ko amahirwe ku kigero cya 75 kuzamura twazabona umwe mu mikino cyangwa se imwe mu mikino ya Premier League ibera hano ku butaka bw'u Rwanda muri stade Amahoro. Ngayo nguko rero nayo makuru agezweho biri kwigwa, reka dutegereze turebe nta kidashoboka, kuko u Rwanda rumeze neza mu mutekano, mu bukerarugendo, mu kwakira abashyitsi rwaciye impaka. We are the best to host some visitors from abroad. Ubwo urumva ko ari ibintu bigishoboka cyane neza rwose. Ese mubyakiriye mute? Murumva mwebwe ku ruhande rwanyu ari uwuhe mukino wa mbere wa Premier League, shampiyona y'igihugu y'Abongereza, wazabera muri stade Amahoro? Muragenda muda ibitekerezo muri comment section, tugende tuganira muri rusange. Reka rero mbashimire. Iyi ni Sport Galaxy Rwanda, tubagezaho amakuru agiye atandukanye, byabavugwa muri ruhago football, amakipe yayo mukunda, ndetse kandi n'andi agiye atandukanye. Nk'iyi nkuru nta handi wayumva hatari hano kuri Sport Galaxy Rwanda. Kanda subscribe bro, tujye tubana umunsi ku wundi. Ciao ciao.